विधान के खाने हेर हेर के खाने के खाने यो खान्न यो त चिसो हुन्छ के खाने विधान दुध खाने दुध जुस खाने बना दो थे यो खाने यो चिसो हुन्छ यो नखाने ओ को खाने बना दो यो खाने ल कफी खाने पराठा दुध खाने विधान के खाने बना दो क्या खाने बना दो क्या खाने विधान विधान के खाने डोसा खाने डोसा इडली सांबर चीज डोसा आखिरको पाल चल्या ओए होइन अहिले जानुपर्छ समाधानलाई